Porodica Branković je ostavila traga u istoriji ovih prostora. Došlo je vreme da i njihovi daleki potomci učine isto. Braća Branković i bend Alogija su potpisivanjem ugovora sa španskim izdavačem Lokomotiv Records definitivno zaslužili da uđu u enciklopediju roka Srbije i Crne Gore, ili kako nam se već država zove ove nedelje. Inače, ovaj label koji stoji iza bendova poput Elegy, Terra Santa, Metallium i Consortium Project ima distributivnu mrežu širom Evrope, Japana, Severne i Južne Amerike i Australije, tako da će ovaj naš power progressive metal band biti dostupan fanovima i van granica Španije. Album je urađen kompletno na engleskom sa varijantom jedne bonus pesme na španskom. Javnom potpisivanju ugovora u klubu Radio Beograda prisustvovali su veliki broj novinara, saradnika i prijatelja Alogije. Dakle, ovo je prvi put da jedan srpski band, srpsko-crnogorski, kažem ovo jugoslovenski band, potpisuje jedan ugovor sa jednom značajnom internacionalnom firmom. Znači, band ima ugovor na 1+1 album, što znači da drugi album, ukoliko band ili label nije zadovoljan prvim, kako je prošao prvi album, znači prodajom ili time, znači band slobodno može nakon prvog da promeni label, da pređe u, naravno, sledeći ili bolji, što isto može da učini izdavač ukoliko nije zadovoljan. Šta znači, kakvi su uslovi? Recimo, uslovi su jako dobri, band naravno mora da ostane ovde, znate i sami probleme sa vizama, naše zemlje i to. Međutim, u ugovoru stoji da label daje 50% tour support, što znači ako band krene na turneju van granica naše zemlje, 50% svih troškova snosi izdavač. Potpisali smo ugovor, već je rekao, na jedan album. Sad ako se bude ispostavilo da smo mi zadovoljni radim sa tom izdavačnom kućom, kasnije ćemo izdavati naravno i ostale albume za njih. Ako ne, onda krećemo dalje. Znači, to je prvi korak, na tome se ne završava ništa, sad možemo da idemo samo napred posle ovoga. Ja bih se još jednom zahvalio svima ono što ste došli ovdje, a mi ćemo se potruditi da sa svemu znači ono što će se desiti u buduće, obavestimo na vreme i hvala vam. Što se naše zemlje tiče, za to je zadužen dosadašnji Alogijin izdavač Beogradski One Records, koji će preuzeti licencu od Španaca, tako da ni mi nećemo ostati uskraćeni užitka slušanja. Ovo je jedan vrlo ovako interesantan i bitan moment za istorijat našeg roka. Ovo je prvi put da jedan domaći bend koji je počeo baš onako od najmanjih, od nule doterao do toga da popriče jedan pravi ugovor sa jednom inostranom firmom, i to posebno ovde. Mi smo imali ranije slučaje da su neki naši bendovi potpisivali neki ugovori koji su bili manje više, uglavnom nezapaženi, neuspešni. Sećamo se nekih projekata Smaka, Parno Valjke i tako dalje, to je ostalo. Mislim da će Alogija sa ovim materijalom i sa ovim pristupom celom poslu napraviti dobar posao, pre svega u Evropi, jer njihova muzika je u ovom trenutku nešto što je in i pre svega oni to jako dobro rade. Početak priče o Alogiji se nalazi u ne tako davnoj 2000. godini, što je još jedan plus za ovaj smederevski bend, jer je za kratko vreme došao na sam vrh rock scene. Te iste godine objavljuju promo CD sa pesmama Sećanje na slike iz sna i Iznad vremena, čime skreću pažnju publike na sebe. Nakon godinu dana sviranja po svim mogućim mestima u Srbiji, bend u studiju Paradox snima svoj album Prvenac pod imenom Priče o vremenu. Tu definitivno pokazuju koliko su kvalitetan i ozbiljan bend. Album objavljuju pod etiketom One Records iz Beograda.
Uz veliku pomoć svog izdavača, beogradskog radija 202, časopisa Rock Express i svojom maksimalnom koncertnom aktivnošću uspevaju da potpuno okupiraju sluh mnogih fanova dobrog heavy zvuka, što je na kraju rezultiralo odličnom prodajom albuma i prepunim beogradskim SKC-om na završnom koncertu. Nakon toga izbacuju promo CD sa 2 pesme na engleskom jeziku pod imenom Politics of War i jasno pokazuju da su za njih granice ove države preuske. Usleđuju kontakti sa stranim izdavačima i na kraju potpisivanje ugovora sa Lokomotiv Records. Lokomotiv je kuća s kojom sam ja već godinama u kontaktu, za nju se ne zna ovde zbog naše srpske zatvorenosti, mi pratimo samo major kuće. To je kuća koja radi 15 godina, jedna žestoko jaka kuća sa katalogom od 100 kusur izdanja, sa distributivnim katalogom od par hiljada izdanja, sa svojim prodavnicama. Znači, to je jedan gigant na latino tržište, tako da kažem, i koji sada polako se probija na anglosaksonsko tržište, polako potpisuje i bendove van španskog govornog područja, pored Alogije tu su Elegy i drugi veliki bendovi. Znači, kao što u Italiji postoji kuća Frontiers, u Grčkoj Black Lotus, to su kuće koje napadaju Evropu iz onih zemalja koje do sada nisu bili centri muzičke moći u okviru muzičke industrije, tako da, znači, ovo je stvarno jezivo dobar potez za Alogiju i možda je čak i bolje, jer mislim da će imati bolji tretman u okviru ove španske kuće nego da su potpisali za neku manju nemačku, austrijsku ili francusku kuću, tako da Lokomotiv je jedna jaka kuća koja će sa novim albumom Alogije postati još jača. Sećanje na slike